o loo mawale vanoi lunga radio Samoa fa iloa ia tautua maunanga tupum tamali i alo matama whanau Samoa ia la tau lava business i tono New Zealand nei o le toa o le loto ma le sa idi malo Samoa e le mfauntu o ilalo o mai lava i tono New Zealand to te le au fai business i tato lo iai le ngata o leva tau sanga o ngā lua nisi ai e fai lato o lefta tau amata nisi o lato business i tono New Zealand nei pifia fatas mai ia le pulenga a le tātou whaloloa Leataeli Superette Ltd tai au whalatua korulia wholau tata noa ma mai fōi tūlanga o ia lātou au nanga ia ma le whaamaloe ave ia mo korulia ma lātou fōi ma le nofo alo ia ona tūlanga o ia le business fōu tu le maile nei fōi vai tēmal tu sanga o tātou iai korulia ma lofa whataile wanomo nei tai au ma loso i fua Tai au manuia, tawai, malo, lava le soifua, malo foi le fa malo si ma le tau a tai ngā luenga lei o le nei foi. Tai au ia fa pia foi le nei tau sanga vi ia lava le ali ua vai atu sulu tino toi feiloa i foi tawai. Le vaso le toi feiloa ia faftai lava molo ua vanoa. Malo faftai foi molo fantas mali tāra bukalame. Ele nei foi tai au fau, mai le pulenga ma la whainga luenga radio Samoa, congratulations, mo le tule mai. Ia ma le business fau ua whapenana amataina Leataeli Superette. A whawhenga whitwhirilingo o le whaloloa, korole? O tamaiti ona le whaloloa, o lau whanau. Ai o le inoa o sea o Tamaoaiga Ola le atasina. Combination lai le ingoa lona tua ngane o ilai. So o e tu whaatasi pito a wā o le pisingisi tamaiti e tauanga a ea, o le whailunga o lātou hingoa. Ai, o le matua ai e whaapena whai. E tu ma support pe whai fo i se sosoani mas whau tua i tamaiti. Ia pe o le alanga o lo ta o mai o ta ita fo i ai, ili nei fo i tu la a wā o te iloa. O tato le tio Samoa lea, le tio lea Samoa, e sulu umai ei tangata Samoa, e o umai ei whai business la iti, e pei foi la se o mātou a inga, e o mai e whaalau iloa ai. Awa o le mea lea ngā lainga whai ia le, pei o le awala lea ngā lainga i le tatou le tio Samoa, ai whaftai lava mo lea wanoa. Ma lau whaftai on whena amatai business ia. O le tausanga nei se me o mati, a pelila. Ia, ele ileva tele ona a matal business. Ia ua le mawhai ona whatau nuinga, whatau unga o se whale ona watau ngota. Ai peiwa whaonga ai le tupe sa sefe e whai e ia se business. Okay, lei, so o le whiliwhilinga na whai oe mana i o alo, po o se mea na whaamatua ia mai le mana o tamaiti? O le tau sa o tawai, o le mātou savings matamaiti sa whai e tau whaatau ai pe e whai e se deposit o le whale pa o le mato tilo nei taimi le whainga tāo ni tila le taimi nei ma le o le market taimi nei o tau ngata ia le whainga o whale ai ia te auia o ma whau o le whautuanga whai tamaiti pe i mānei on whai e se business. Ai whaasau e se tupe e cash ato ai pole ase me o iai. Pe vai e tamaiti ma le anga o tamaiti o tofu ma a inga. Ia ai mānei a le whai whaapea e whai business e ngā lue whaatasi uma iai. Okay, so agree whaatasi uma tamaiti fia la whai business wala mānei ala nā whai la matal business. Ala e on board uma ia le ngata oia o nei whanau fo e whai ona driving ale. Ia lo tau whamai. Moe lelei, o whena e whado noa ne? O i le ono walu tawai i le Michael's Avenue i le community lea Ellerslie. O le community lea, e ngā le tasi ale dairy tonu le atunu. O i o tonu le community lea. Ngā o le dairy, o le bakery, ma le pizza, boys pizza la iei, ma le whale o tiulu. O i fo le community lea, e le paka, e ta alo ai o le YMCA park right next to it. Ai o le community lea e pei e tele i palalangi i tangata pai. Ai o iai o tatu pei o le menga lenga lenga o saulunga letio.
O le iei nei o tātou tāta Samoa o lo no nofo ai, fiti matonga Pasifika. Ai e sa ili solo e lātou se mea mata pe tau o mamao fo i anga i a le Aiklen Ines po o anga i o Tara po o mai anga i ngei le tātou pitonu nei. Pa ua vele nei ava nea tawai o te whalau i loa tuai po o ai lava o lata lata i foi i au tafa o mātou. Ia ole ono valu Michael's Avenue. Yeah. O nai e whanalo. Ellerslie, yeah. I le roundabouts lea i Ellerslie. Okay. O te me tala le whanalo. E tala le whale o loa i le ono le tae ao anga i le lima po le ono le afiafi. Okay. So, o loa tono whale o loa, o maua ni tātou me mata, ma o loa Samoa? O le alanga lo sauta vai, o au e kate e o ke, o le whale o loa tamaiti. Ai wo ufa o popoa ia uia o loa o le talo, ma le whai. Le ala wo sau ma le talo le taimi le. O le talo le atawai. O le wo avea i le wo whatawina mo tamama tina matua. I le ono tala, i le lima ono tala iwa iwa. I le talo fiti, i le kilo. A le talo Samoa leo te whataua. I le lima tala iwa iwa le talo Samoa. O lo maua foi le fale o loa. Le wo mai foi le fale o loa. Ia le whai mata. E lua tala lima le kilo. O la uia la lea, you know, tautingonga mo wai ea po wai ni tangata Samoa matua tausi o lo fia maua se talo tau ngofie. Tawai? Wa uman whaila o tala i lau whanau. Sa se sinto i tu ua i lalo tau o talo. Ia. Whekau i amala sao kama. Ia, e whekau i lei amala sao tama. So, mai au vaenga lea wai e o nai o matou a inga tawai e leo solo tinai i tain offshore e tau saua anti salamasina whai o e whalfonga mai. Ma anti salavalasi mai o i Blockhouse Bay. A whai o tau whalfonga mai. Ia, awal toi o mamao, o mai maafe mai i, mali mamao leo mai o in offshore. Sawa. Ia. Skoa maa, i sole maa ia mo ia kala o walanga o le talo leo i nei masara po o se fulu ka ala, po o vang masuka ala kiro leo i nei, ka fiki ma le, ia ma le talo Samoa. Sole. O lo maua foi la tawai ma le wa mai e mātou tonu ma le pepa talo a wha aisale frozen. O le la te avea le fitu tala, ono tala iwa le frozen. E o ile e iei le pepa manioka, le maua le pepa manioka lima tala iwa. A fia maua sau pepa manioka frozen, pe wha aisa, pe fia maua foi sau talo frozen. Ia, fitu tala iwa leo te avea ai ia le pepa manioka. Mana ia, sorry, mana ia. Se kai ko e ala o talonga so manga ia mo ele fresh mo ia marcalo so le coffee. Kalo fiti le ata vai, talo fiti le langa o le ua o le fatali le mato talo Samoa. A le talo Samoa la le la aveni matou le lima tala iwa. Ai ave le talo fiti le ono tala iwa. Sorry. So, o le price ale e alua ia a tawai. E wha mama avenga i a inga. Okay. E wha mama avenga i nai mātua. Fia tau mawhai se talo. O le tau alea. Po o whea e te a fio iai, po o whea e te fia su e talo iai. Ia. O le wha mama avenga lea. A se o mātou a inga mo le malu o le community. Okay. O a whea mo le talo Samoa. Mo ngi kai lawa ye le taimi ne wa ready le talo a wa tapen penanga nga le na fai nei ele fai no sawi lungo le tio Samoa ta vai wa le o tau masangi fai ngo o fasalaunga ia fasalalau a lawa ye se me o fale o loa manai so lo fonga tau mafa mo le asol tama ia o ai a la talata I foi o fale o loa le ono valu Michael's Avenue honestly lea tawai e mwhai lana whaamul moni e alwe se e whaavela inga talo ia mo le aso tama se e moni mawina ma i o mako o akakalo whaamul moni kai lava kolo ia le la o le whaavela koe mai le vaso le pau se wha mai moni na kukuna mai ia
Thank you. Le tunu malfa fo mai. O ni ngala fia nei o I le Leataeli Superette I le ona suma valu mai ko Avenue Alice Lee. Le wa fa fo mai tulanga il taro talo ka 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 le ngi ai o le wa pa o mai man tango fi. Ia fai fo nga me alo fo tato fa le lo mo la shauta malatu. Wow. A ta vai, e le ngata le aso Tamaoaiga. Yeah. E alo I pea ale tau le o talo. Leo whafonga mai le tunu. E alo I pea ale talo lea. Ono tala iwa le kilo le talo fiti. Ma le 5 tala iwa le talo Samoa. Lua tala 5 sfusene le whai mata. Manaya. Le kololia e sisi mai nga fia fai lo mo le silfia le tunu il tato fa lo. Ia, whaftai ale au nanga masani al reitio Samoa. Yeah. Whaftai o wai le ai a sisi e tūm sa wali. Ele mwhai ta ita on whasalau mai peta te e mai ne. Ele mātou pito nu. Ele mwhai whaino tālu lunga Facebook wai e anai matua tau si ele oi lunga sa Facebook. Ai pei wa avele au nanga leti o Samoa. E ma whai ai on whasalau atu. Ia le matua au nanga. Ma mea o loo mauai te tonu le whale o loa tamaiti. Ia whaftai lawa molo ua wanoa ai. Okay, so le whale o loa la le ngata tātou talo le tātou whai ia o lo masani a la e mana o mia le tanu. Le taimi le mo o man whale o loa. O man whale o loa. Wow. Okay, malo. So once again, kololia. Mai purenga mana whenga Radio Samoa. Malo lava, malo sa ili malo. Ia, sanga yani ai o le tai. Ia, whapenano manu ia foi. Ia le bisinisi ia mana ia walo fa penan fa tuina foi le tunu mal fa fo mai lang ane fa mole ona suma valu mai go Avenue Alice Lee ona te mo le fa lo ale Leataeli Superette ia peona talanoi le faltua pule fo tato fa lo ia ko le fo laude ne foi tai fo ko le mo mai le fa tai pule ngam fenga ruenga mo le maru le tai na fenga ruenga ne tai fa tai tele lava ma lo le fa tai mo fa lo le wa bena fo ona saunia mo la fenga benga nei tai tai lava ya le manuia lava le nei aso mo foi fai mo aso o ta anga tu le au inga mala afia ngai o ya ke rola amanga ke le kalonga e foi fa di fo la soka ma wala vai alla ko me alo fo nga Tama, ia mania foi la so Tamaoaiga te oi fa pe oi Tama umala mo Samoa. Lei o le faltua ia kololia fo lau ia mana le pulenga fo ia tato faloloa Leataeli Superette nai le ona suma valu mai ko Avenue Alice Lee ia male tulango ia le lato foi tua mana i onalo